Arambe! Kũringana na komishoni ya IEBC, arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia a kura kaunti-inĩ cia Nyamira na Gĩthii marĩ 850 mwaka wa 2017 na nĩ mongererekete thutha wa IEBC kũhe mĩeke arĩa makinyĩtie mĩaka 18 thutha ũcio meyandĩkithie ta aikia a kura. Kura ici nĩcio Ndagĩtarĩ Ruto na mbatoni yake marenda kũrikia gĩkabu-inĩ kĩao. Marĩ gũkũ merĩire mũingĩ mogarũrũku mĩtũrĩre-inĩ yao, kwa mũhiano kũgacĩrithia mĩeke ya mawĩra ũguo kũnyihio maramari. Tunasema hatua yetu ya kwanza, priority number 1 mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kama priority yetu number 1. Munini wa president augĩte thirikari ya Jubilee nĩ arĩ na mũbango wa kuongerera mĩeke ya mawĩra, no ũteti ũkĩingĩrio mũbango-inĩ ũcio ũguo kĩaga gũkinyanĩra. Tulikuwa tumepanga mambo ya Big 4, tukaweka pale mambo ya housing, tukaweka agroprocessing, tukaweka mpango yote ambayo ingepatia hawa vijana ajira, lakini hawa watu wa handshake wakakuja wakatuambia ati hiyo kazi ya vijana ingoje, ati kwanza tuende tubadilishe katiba, tutengeneze vyeo na mamlaka ya viongozi. Mũingĩ wa kaunti cia Nyamira na Gĩthii wĩhokaga ũrĩmi. Mbatoni ya Kenya Kwanza ĩkiuga ũrĩmi arĩguo mũnyiginyigi wa ũtonga wa bũrũri, ihinda nĩ ikinyu ũrirũkio rĩngĩ. Mwaka jana mlikuwa mnanunua mbolea kwa shilingi 2,800, 3,000. Sasa iko 6,000 na zaidi. Mbegu imepanda. Kila kitu imepanda. Tutaweka pesa kwa kilimo, tupunguze gharama ya mbolea kutoka shilingi 6,000 saa hizi mpaka shilingi 2,500 hapo chini, na tupunguze gharama ya mbegu, na tusaidie kila mkulima upate bei ya sawasawa kwa mazao yako, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya sukari. Kila mtu tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi na tuzalishe chakula ya kutosha. Mathite na mbere na kuga thirikari ya Kenya Kwanza ikamba gwĩciria igũrũ rĩa mũkenya wa kawaida mbere ya itonga iria ciĩhotete. Mafuta imepanda na pesa mingi, chakula imepanda, wananchi wanalia, na mheshimiwa Raila Odinga alisema ataendeleza miradi ya Uhuru Kenyatta. Free education will be free education for everybody. Ili hata mama mboga hapa Manga apeleke mtoto yake mpaka university, akuwe engineer, akuwe daktari. Opportunities for all. Tarehe 9, kwa sababu mmesema mmechoka na mimi nimechoka, nataka tarehe 9 kura zote zielekee kwa William Samoei Ruto. Mwaho wa Kenya Kwanza ũkoretwo ũgĩthiũrũrũka icio itiganĩte bũrũri-inĩ kuha mũingĩ. Rĩrĩ gĩthurano gĩatigia thikũ 53 tu gĩtabanio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.